chiquito mi cresce ding rondom di Mario, kusuwega, kuto su merchandise ng tambe. Dus, viniendo aqui ng com algum amigo pa wakong pelikula ku no hopihin na tabing wake awe, pero masaya tok algo pa celebrar ku tok wega na itura ko nang ku kung elaliga sinalew tambe, intahaya ko the great pa tok mane by wak kiko tour na atraha. Cada pida di wega nan ting ng mesmong story din je. Dus story nan ta interessante i Mario ta traha pa família. Dus bota haya família nan tabing rond. E ita echt família hundo tambe. Bota wakuhin na tabing junto pa si konan di Mario, kosan di Nintendo voral. Ita echt super leuk pa wakuhin ng bing acerca junto. Melobi sa bing wake si bota fanático si of no, bidahaya talk ita bom pelikula pa wak. Entertaining elota siguro. Das tuku sunang kabini. Dahaya bing wake. Ita keda leuk sen.